Masya Allah. Boleh tepuk tangan lagi yang meriah. Alhamdulillah. Luar biasa. Makan telan dulu jadi mulut. Makanya Makan jeruk tadi. Nanti kalau sholat jangan di belakang Ustaz Akai. Emang Ngerinya itu lagi sujud bangun masuk ke rok itu. lagian beliau mah dia pakai daster dingin ya. Itu beliau. Itu gamisnya. Iya hari apa? Jumat. Gamis. Jumat. Gamis itu bukan hari, baju. Baju gamis. Oh baju bukan hari. Setelah Rabu. Baik. Iya kalau sakit di rumah sakit. Tadi bagus ya. Bisa muter gitu. Enak makanya kalau beliau nih ya Ustaz siapa vokalisnya? Vokalisnya Ustaz Akai. Ustaz Akai. Iya. Ya kan kalau mau ngajak anak-anaknya yang umpama pengen naik kincir angin, ya kan gak perlu ke pasar malam. Naik dia aja. Suruh temen-temennya aja puter. Iya kan? Ibu-ibu, bu, itu muter nggak capek-capek ya bu, ya nggak pusing ya bu, ya bener nggak? Yang ngeliat aja capek, yang ngeliat puyeng ya. Hei, Daus mau ngasih duit 500.000 bagi ibu yang bisa muter satu lagu aja. gue juga seberapa, puyeng yang bisa gitu. Baik, kita lanjutkan kembali. Dan tentunya kita harus untuk acara berikutnya kita harus khusyuk, kita harus hikmat karena memang kita ingin meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh qori kita yaitu Ustaz Rajif Afandi. Kepadanya dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh ini kemana Bang Hafiz? Belum. Hah? Oh masih dalam perjalanan dari Jakarta. Udah nyampe. Udah nyampe sini. Nyampe Cipularang. Suara sampai sini diubah. Iya. Bang Hafiz. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya kan sebelah kiri itu banyak bapak-bapak. Tadi juga alhamdulillah ada bapak tentara yang mengamankan. Dan juga beberapa ormas juga kan yang mengawal juga. Alhamdulillah dan sebelah kiri. Kalau ngeliat tentara kayak begitu, saya ingat ada kisah gitu ya. Ada seorang tentara, yaitu beliau berasal dari Medan. Kemudian prajuritnya tuh orang Sunda. Rata-rata orang Sunda. Ya kalau orang Medan nggak bisa ngomong, bisanya kayak. Itu mimpin barisan sambil teriak, letakkan senjata. Itu yang di belakang bukan letakin, dijilatin terus. Karena nggak bisa ngomong letakin. Iya benar-benar. Letak. 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 Kita kalau sebenarnya. Iya. Iya. Ini alhamdulillah juga enak Bang Hafiz. Makanya kan kalau haus kan alhamdulillah nih banyak acara juga nih. Biarpun udah jarang di TV ya kan tapi banyak acara-acara pengajian seperti ini. Lebih dominan emang ibu-ibu. Enak kalau ngeliat ibu-ibu ya Bang Hafiz ya. Benar. Adem banget kerudungannya warna-warni. Coba kalau ngeliat bapak-bapak peci hitam putih kayak di zaman dulu. Iya kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Ya tapi kalau ibu-ibu lihat seragam ya kan kerudungannya di matchingin sama bajunya. Ya kan ada warna merah, warna biru, warna emping, warna hijau, ada 2 kali bayar, 3 kali bayar. Nah itu paling kecil tuh. Yang kedua paling kecil belum lunas tuh. Ibu-ibu tuh kalau ngaji semangat. Semangat beda sama bapak-bapak. Kenapa? Buruk alhamdulillah seragamnya luar biasa. Seragamnya udah pada lunas. Ibu seragamnya warna-warni dan ibu-ibu ngaji coba lihat. Rata-rata ibu-ibu kalau ngaji banyak yang bawa tas. Emang kenapa? Kalau bapak-bapak ngaji bawa tas ransel jarang. Soalnya ibu-ibu bawa tas tuh karena tas banyak manfaatnya. Selain naruh dompet, naruh bedak, naruh handphone, terkadang tas bermanfaat buat naruh makanan sisa.
Semahal apapun tas, semahal apapun tas, Rizal masuk. Pak Lurah mau kemana? Pak Lurah lewat. Pak Lurah, itu yang kemarin nyanyi, nah itu di depan Jokowi. Pak Yoga. Lagi bukan DJ. Oh Jo, gimana? Hah? Gimana? Nggak tahu, tanyain aja. Baik, Ya. sudah siap kan? Baik, langsung saja, alhamdulillah. Dan tentunya kita kembali fokus pada acara kita yang alhamdulillah kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh guru kita yaitu Ustadz Rajif Afandi. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق
وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن تبارك الذي وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا.
ما ترى في خلق الرحمن ما ترى في خلق الرحمن الله 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 ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت خير يا أستاذ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق ما ترى في خلق الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تكبير 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 صلوا على النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله 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 خير يا أستاذ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة تكبير تكبير صلوا على محمد
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو. تكبير. صلوا على نبي محمد. أحسنتم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها الله أكبر الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.